So part of our process isn't just to play a sport, it isn't just to play a game, but it's to educate, and it's to inform, and to shed some light on this sort of hidden aspect of our culture. Piali mojuantin naman tikchiwa se tlamawisoli tlenika mihkailwitl wan nikan tikpia se nowampo itoka huitlawak wan techilis tlenika mihkailwitl wan tlen kitosneki ikaya. Mihkailwitl kitosneki keman tikinchiah to mihkatzitziwan, to wehweyi, to konetzitzin, tikinpakilismaka. Ika Sapualxochi, Tlaixpan, Huatlahque, Huaxicali, Topelik, Huaxicali, Mixcapantzin. Vale. Ipan Moaltepe masewalmeki pakilismaka ni mihkailwitl, kena so axkana. Ipan Moaltepe, Mexicali, Baja California, tikinpakilismaka tomihkatzitzitzwan, tionyase ipan cementerio, wan tikualika xochimeh, wan tihkahki tlatotzontli, wan tikinsanilwiah. Miak masewalme axkimati kenihki moilia Day of the Dead ika náhuatl, wan nitlatoli ika náhuatl moilia mihkailwitl. Mihkailwitl wala tlen ome tlatoli, wala tlen tlatoli mihkatzin wan ilwitl. Mihkatzin kitosneki dead person o persona muerta, wan ilwitl kitosneki festival, evento, etc. Nohkia onkaseyok tlatoli tlen motekiuia ipan mihkailwitl, ni tlatoli Sempohualxochitl. Imojuantin inkixmatin ni tlatoli wan inkihtoa Sempasuchitl, sanpampa amo moilia ihkinon, moilia Sempohualxochitl. Wala tlen ome tlatoli, wala tlen tlatoli Sempohuali. Wan nikitosneki 20, Sempohuali es una cuenta, wan xochitl kitosneki flor. Wan kinon Sempohualxochitl kitosneki como 20 flor. Tlazokamati mojuantin wan nekiskia mojuantin xikpiyakan sekuali mihkailwitl wan timoitase seyokuelta. Yali. Yali.